Rubrika Tižnjovnik piše o rišovanju problema z upisom po-ruski do dzecinskih zahradkoh. Našo mesta zaznačili, jak prešlo vakcinovanje od COVID-19 u ruskim keresture, a tu i informaciji o uručovanju kontraktov na osnovi konkursu za sofinansovanje výrobku plánoch rozvoju jedinkoh lokalnih samoupravoh na teritoriji Vojvodini. Ekonomija piše o digitalnim sajme podnjemateljstva Vojvodini, jak i o Ani Mariji Rac i jej kreativnih dekoracijoh. Kultura i prosvita zaznačela zbuvanje u keresturskej školi, a tu i rozvarka s novim rukovodstvom združenja Pakt Rutenorum. Mozaik piše o tim jak mladi preprovadza na ihodzaci šveta, a na bokoh rubriki Ljudze rok i život predstavena Kristina Hornjak zos Đurđova. Duhovni život piše o kvitnje dzelji po julijanskim kalendare, a na sportu doznavame rezultati naših sportskih klubov zos jih zmahanjoh. U rubriki Horuci tepši nahodzaše novi recepti, a jak dodatok višlo literaturne slovo. Šlidujuce ruske slovo vidze 14. maja jak dvočíslo.